بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، وأرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuka amkemun. Delu tukbal tebirahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya na kita biisab inurungan ne waktu sadiki-diki. Serta tetunay wete si dembua ibadat amban me kinabayaan ne. Iene pagbisara pasalan agama, pagbisara pasalan Quran, pagbisara pasalan syara sin manarani. Pahap te biniatten bidangan padangan amban aku ne memisale langkum ne sampai ka am kemun mapakalihin. Pegge hinangin bisan pesa ingge hadjenen, bisan pesa ingge miaan ekkanin. Bangga rulai iene pegperembus-bus atau akan iene keikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin. Tentu nenteed bayak keterukgai. Geiru megkegunahan tekkale selaw dembuli. Meniak pemiaan janan hajjah pangazaban sindembua manusia bang ia megbawa ibadat cuma gua ibadat miaan ga ikhlas zaman ni mebegan ni tura tak bulak dunia ini. So saingge na bentuk pakaleten bi lune kisang pawakbak, lune kisang ningko pasari-sari data sasakatan, lune ke megdendang-dendangan atau akan meg-eka-eka antag-antag na binaybayan amban-amban ni lahat pamayaman bin pahap te biniatten bi pegge inin dembua amban me kalagihan te bi tekkali selaw dembuli oras inambanan ni kitebi we kemon kinalasahan ten bi we kemon usbawaristen bi dape kege ngambanan kite we ased dihin sepunna-punna iene tepit-tepitten andaten anakten inaten ammaten inambanan neru kite we de oras ien ga niya ta asete malingkan yene te perhelute metureta bulak dunyahin. So sine mga tauhin atat kala iene pegtingko tebinin atau akan pamayam tebi live inin iene pemisa-misa ku inin dok iene patingig-tingig bilay ye inin makatabang kitehin taawut tekka ellew den bulihin.
Menjadi may umat Islam dibuhi te subahat we tebi iene tenged kahalan Nabi Yusuf si waktu ye ginuaan pinabahatallang pinabagala si dehelwan iene me kirendehan yene megsiwi-siwi antara de dok iene Zulaikha miyaan. Pegsakay takite we re Nabi Yusuf sasang de mengehet-ngehet kinakanden ga tasayo we rewe tekehet hati sampai gulemeiden si pamayaman pelwehan Nabi Yusuf si pamayaman bantukne sarta mekebisara si ma hadza basharan in hadza illa malakun karim dumaniyo peinne manusia aalu dumaniyo ako gitehin sumagua illa malakun karim malaingkan iene malak atau akan malaikat pinebo amban di atas langit. Ubus misara Zulaikha na iyan hepe iene penusunan bi akuhin. Bentuk iyan hepe pemisa-bisahan bi akuhin bang we iene anda al-azizin atau akan anda sikitfirin mo omeghinang kalaatan dok bataan ni. Na sine isab game kebo o iene dembuwa manusia meghinang iene tinagga meghinang kalaatan ngekhianat illani bangsa iu isab kahap bantuk bangsa iu isab kahap bustan. Nabangge iyan pe inne iye pakale duk geybaya buoku meghinang kalaatan atau akan geybaya buoku iyan si pemohan ku iyehin tantunen teed umasik iyan dem kabusu serta penia iye amban me aaga niya guna-guna ni ga niya lagi-lagi ni diki la idealim. Diawa iyan miyaan darajat nen le idealim. So pagsakay takil lewe Nabi Yusuf iyan miyaan bisara Zulaikha miyaan may pong tinaika kalasahan nalai iyengen dua asya Allah Ta'ala qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas sami'ul alim thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Ngendua Nabi Yusuf, ya Allah bennal kabusuhanin mas labi pe kalasahanku. Mas labi pe eddoku amban iene pemohande aku inen. Duk banggay patalanu amban aku iene me planu re inin. Atau akan iene angan-angan de si aku malaat inen. Atat kala labo kuduk tasasatku penia ku amban me ajahil me kehinang iene parkalali. Fastajaba lahu rabbuhu tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala duaan miyaan fasarafa anhu kaidahunna pinatala wa Allahin iyani angan-angan me kerendehan miyaan mula-mulanin Zulaikha innahu huwas sami'ul alim bennal Allah ta'ala sangat makakali iyani si doa ipun mula-mula si doa Nabi Yusuf al-alim duk sangat ngeteuhan parkala atawakan iene mapaatag puantara Yusuf miyaan duk iene me kerendehan dialim Misr miyaan duk kemon ni manusia ketauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala kahalan din. Menjadi me umat Islam thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Pagsakay sa ili mag-decision iyan miyaan al-aziz anda Zulaikhahin dukkemon neme pengebeinin pinagderembuaan we de Nabi Yusuf pagsakay tekitere iyan neme tanda mapaatag po Nabi Yusuf miyaan ineme ayat inin ineme tanda inin iyan mula-mula pemisana kanak
Dialem abetan naksi. We benar-benar Nabi Yusuf gamit hinang kalaatan. Isa. Kemerwen ente kite we ere iene Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Gaine gumua iene si me kerendehan miaan malaingkan aan ni akal iene me dende dialem siti peleihan demiaan. Bang tekitere iene Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. So pinagderembuan we de subay pinatala Nabi Yusuf. Amban niyen magdembua desisyonin. Binettad di dalam kabusuhan hatta hin. Yene desisyonin. Binettad Nabi Yusuf dalam kabusuhan hatta hin. Pein iene tapsiranen nan si inin dalam 5 tahun. Pendembuat tapsiranen nan si inin dalam 7 tahun. Mananen court orderin nan si inin kinabuso iene Nabi Yusuf sinabab amban iene miyaan pakarajaan miyaan. Mencari umat Islam subhanallah. Zaman nariki-diki pinagderembuaan iye we pong tinaina ilabo dalam kupong. Puasili pinabelihan we resyal gak kulang-kulang. Puasili pinabelihan dalam Misir sinadagangan. Puasili bineli pinetenna ne inipat iye ne miaan we. Anu miaan? Inipat ne we miaan. Sikit firmian duk Zulaikha pagtaabot hadje. Tinuk sa iye atawakan keurungan testing we benar-benar siyong hujjala andaa. Puasili teka desisyonin tiya ni isa binettad iye dalam kabusuhan si parkala ga niya penginab-ginab ni si pardusihan ga tehinang ni. So pang payaman tabi istori dem buat nabi inin makaase-ase manamal. Kume amban kariki ngabut hadja iye. Ngabut na si jaman ko ito inen. Yene te kisate win inen. Gaan niya ke elum palabay si iye. Wege iye dalam anyaya. Wege iye dalam kasigpitan. So, may umat Islam. Inin mapaatag si dembua iye ni. Bidate win inen. Atawakan iye ni dembua nabi. Kinisate win inen. So, bang payaman nukahalan nin. Hunit manamalan mapaatag si iyehin. Hunit manamal iye ne miyaan tehinang si iyehin. Bininsana we pong tinaine. Dinagangan we pong tinaine. Tumala ang bansa mani. Taipat we asyaddi. Pagtsakay si lumamian. Tinuksa we megzina. Puha sili. Kinabuso. Yene kemon kepetuna si iyehin inen we pong tinai kalasahan. Ga niya dusene. Gania penginab-ginab ni. Sumagawa. Tura tak bulak dunya inin. Tantu nenteed. Mengkin keusanyang cambatan mekebisyarahin. Subay ni tumekang betis no kanawanin. Dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsyakay sa ili ini si dalam kabuso Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Naihip niya siyawe na magsumbaya duangan lilla. Duangan lilla. Pen Allah Ta'alahin wa dakhala ma'ahu sijna fatayan niya pen ni duangan magsumbaya umasik duk Nabi Yusuf lilla atawa kanye ni miyaan fatayan bata-bata duangan lelainin iye nekura sin Misir miyaan iye nekura sin pagnekuraan kemunin. Pagge mekaipat Nabi Yusufin mekebeli iye hinjamantag na duman pe asal nekura di alam Misirin niya pe masih penekura amban iye. So iye sewe Nabi Yusuf me umasik di alam kabusuin inen. Yene bataan ne kura manamalin. Yene bataan ne kura dialem Misirin kemon may pong tinai kalasahan. Wesye inin umisi. Yene bataan
nekura manamal inin puunde takawusyo, dembuain meguntul-untul kinakan ene nekurain. Dembuain ni siya meguntul-untul inuman ni. Megpegga-pegga me grapes, supaya tahinang tuba, puasili miyaan pinengurung we de iye ne kura miyaan apabila iye mabaya nginom. Bang mabaya nginom na kurain, inorderlanin, megpegga-pegga iye ne juicin, atawa kan tubain, amba na inab. Bang kanianen baya mangan, ineddoin, iye ne meguntul-untul kinakanin. Na dembua elew me umat Islam, niya mabaya mapatay iye ne kura dialem misir inin. Yene nekura miyaan dialem lahat Egypt miyaan. Sino binoo megbisara iye ne me mabaya me petay nekura inin, yene duangan inin. Yene meguntul-untul kinakan na inin duk, yene meguntul-untul inuman na inin. Binaw magbisara duangan inin, pain ne pepeteyun bi iyan ne boss bi iyan atawakan iyan ne kura dialim misir iyan, betaranon bilaksun inuman nenduk kinakannen, urungan kami kamsin, yene sin ek kamanamal-namal. Nangawe siya, napua iyan ne miyaan maghinang-hinang kinakanin, pegsakay hininangan we ne kinakan chayli iye ne miyaan ne kura miyaan binetaran we ne laksun. Sumaguwa iye ne megtimpla sin inuman ne kurain atawakan megtimpla sin miyaan tubanin, juice nin, bintong pikilan nin, gawetaran ne laksun iye ne miyaan miyaan. Iye ne inuman ne kura miyaan. So, pagsakay na siya, tinawag karuangan, para binoo na yan na inumandok kinakan miyaan, ihip, miyaan, binettad na siya daluan na kurain, na magpain hep, iye na magtimpla juice miyaan, dapin na kakanon sultan kinakanlo, niya iyo laksun ni. Magpain isab yan na maghinang-hinang kinakan miyaan, dapen ni sultan inumun pa in miyaan inuman hininang nero tantunin niya iyo laksun ni. So kanalan maginang kinakan miyaan we nuhut yene maghinang inuman miyan metad laksun pagiga kitahan na we bintong akal nin pabalik. Ina-inang nakura miyaan pa inne kakanon bi pa inne kinakan iyan, penne si kakanon penne kinakan iyan, penne si maghinang kinakanin. Duk inumun penne iyan na inuman iyan, miyaan si penne si meg timpla iyan na inuman. Napuwa iyan na megtimpla inumanin, ininumwe na iyan na tinimplanin. So ga meke ina iye, ga makamatay iye, pegi ga isabetaran na laksun. So, ligtas iyan na maghinang inuman inin. Pegsakay din na kinakan, iyan si maghinang kinakanin, kinakan hininang nin, nagga, vaya mangan, puwa sultanin, pamakan iyan na binatang, pagsakay takakan iyan na binatang miyaan, matay automatic binatangin. Mananin niya laksun ni may pong tinaikal sa. So, pagsakay sa ili, ngama sultan miyaan si siye keduangan, ngama ne kura miyaan si duangan bataan ni miyaan, puwa ni ini si delem kabuso. So, pagsakay ini si delem kabuso, yene inin mekepeg sumbaya duk Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, peisi delem kabusuhan, delem misir miyaan, pein Allahu ta'alahin, wadakhala ma'ahu sijna fatayan, umasik pe inne iene duangan lella bataan sin nekura miyaan, megtuhut duk Nabi Yusuf, yene delem kabusuhan miyaan, may pong tinaikalasahan.
Pegsakay kitere sa ili Nabi Yusuf. Hap me bantuk nin. Serta kahapan niya si adat nin. Te kitere lelahatul. Puwa re mag-isun. Pentapsiranin nan si inin mag-isun siya maghinang-hinang taginip. Sumaguwa, twain isab sinduehin asal mekiteginip siya to. Dembuwa sangim, pagsakay ni rem kabusuhan iyan duangan lain siya kemudok Nabi Yusuf. So mekiteginip iyan duangan lelain inin mepong tinai kalasahan. Ine teginip din pen Allahu Ta'alahin. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. O penne Yusuf, pendem buain, turi ku penne dibuhi, meketeginap ku penne, we megpegga inab ko ku, para megtimpla iye ne tuba atau akan megtimpla juice, megtimpla inuman. Bune pein dembuain, aku teginep kun, magluto-luto ko sa ili khubzan, khubuz, baktul si kita bibang ini khubuzin, ta'kulot tayru minhu, ubus tinanga atau akan ilagi to manuk-manukin khubuz iluto kumyaan, amban dia tak kokku. Nabbi'na bita'wili. Akahanun ko kami, okeo, miyaan, pong tinai kami. Inna naraka minal muhsinin. Bennal penne pengete u kami kauhin. Atawa kan yuk keu te kite we kami amban me keurungan we Allahu Ta'ala. Atawa amban me keurungan ilmu. Iye ne magtatawil atawa kan magtatapsir sinteginip. Menjadi me umat Islam nansi inin miyaan pagsakay sa ili ga sinambungan we Yusuf iyene teginip due ainin ga misa peseddi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ine bisanin dehellu amban panambung Nabi Yusuf iyene si teginip aduangan miyaan dinakwahan we ne dehellu pinaasek hap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hap agama Islam. Ina siyambong Nabi Yusufin siduangan miyan. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أمة إسلام ga sinembungan daw Nabi Yusuf iyan miyaan teginip aduangan miyaan. Sumagwa ina siyambung nen. Pa inne dehellu penne amban ketek ka kinakan ganta iyan kakan beelew inin. Atawakan dehellu amban penugen ka am iyan we me usbawarisbi atawakan we metetto ebi iyan elew inin, pito hap kabusuhan, ganta iyan rejiki si kaam,
Malainkan pinni. Nabba'tukuma bita'wilihi akahante kam dehellu pe amban ketek kakinakanley. Bang ine pengisihanin, bang kinakan ine miaan, bang kinakan ine binooren, bang sa inge bilalahanin, bang ine sagetnin, ketauhan ko ni peine andang ine kinakansong penugen ka amin, dehello pe amban ketek kani. So pinikite, we Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ine dembu amban tanda ni, ine mu'jizat. Atau akan ine miracle sambatan bahasa ku ituhin. Si aduangan miaan. Pinakitehan tanda dahu. Pinakitehan dalil dahu benal-benal. To'o ine agamanin. Duk to'o binisaranin. Supaya once dakwahan ni duangan miaan. Kwe pedoka pangatian din. Atau akan murah kahagad. Ine siyong pinainne miaan. Atau akan murah kahagad ine si dakwan miaan. So, pagsakay sa ili, tekka kinakan iene me duangan miaan, iene duangan peinte siyawe Yusuf di alam kabusuhan miaan, iene megpegga-pegga Diyos nekura miaan dok, iene meghinang-hinang kinakan nekura miaan, pagbayam de tekka kinakanin, kwe kahantang iene penipat Nabi Yusuf, alaihi salatu wassalam, ga niya kulang ni, dok ga niya labi niya. Ine bisara Nabi Yusufin, dhalikuma mimma allamani Rabbi. Naiyen penne duman hepenne amban aku, puun ketauhan kume ine song penugen kaamyaan. Duman amban ilmu ku ine puun tesipat ku me talam, me belahan, me saget ine kinakan song penugen kamimya, song penugen kaamyaan. Sumagua. Dhalikuma mimma allamani Rabbi, me parkala miaan okam me duangan inin. Yan duangan cewek na may story miaan. Pemeno happy Allah subhanahu wa ta'ala aku, iye Allah memelihara akuhin. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Bennal penne aku inambanan we ku yene me agama manusia. Gay magparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum bil akhirati hum kafirun. Duk ambanan kuru isab yeneme siye mag-aagama. Gay kagad si Allah. Duk gay kahagad iyene si ilaw akhirat. Magkapir iyene si ilaw akhirat. Agama ine tinuhut kun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Iye penne agama tinuhut kun, yene agama kepepuan kun, yene agama Ibrahim, duk yene agama Ishaq, duk yene agama Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billah. Duman kaniyaan kemihin megsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan ini min syai'. Dhalika min fadlillah. Me parkala miyaan. Kalabbiyahan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Alayna tudyo kami. Wa'adan nas duk tuju manusia walakinna aktharan nasi la yashkurun. Sumagua kekahan amban manusia ge magsarang syukur iyene si ni'mat iyene agama inin me pangtina ikalasahan. Ya sahiba isijni, o campaign ne me tu di alam kabusuhan duangan kam. Duk kemon ne di alam kabusuhin dinakwahan wa Nabi Yusuf. Arbabum mutafarriquna amillahul wahidil qahhar. Ine te penne mas labi mahapin. Ye keme kesentu-sentuhan bi megbidda-bidda iyan. Santo amban batu, santo amban kayu, santo amban hulma, santo amban buah kayu, santo amban binatang, santo amban ine na bayuan santo. Arbabum mutafarriquna. Me sentu megbidda-bidda iyo ke mahapin. Khairun. Amillahul wahidil qahhar. Atawakan iye ke mahapin Allahu Ta'ala. Iye tunggal. Duk iye sangat malangkyaw manamalin. Duk iye sangat magbaya-bayain. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha. Yenep sinumbabi syaddi amban Allah subhanahu wa ta'ala iyan. Malaingkan alin. Illa asma'an sammaytumuha. Kaalin-alinan hadja inalinan we'bi. Antum we'bi. Wa aba'ukum duk yenem kepepuan bijaman tagna'lay.
Ma anzalallahu biha min sultan. Buga niya pineturun we Allah subhanahu wa ta'ala tanda we iyan agama bebennalin. We iyan agama metoohin. We iyan agama subay-tinuhutin. Inil hukmu illa lillah. Sumagua kehukumin, parkalain. Ga niya makapagbaya sine bang sine tura tabulak dunya inin. Illa lillah. Malainkan si Allah ta'ala dan buwa-buwa. Amara an la ta'budu illa iya. Ngandaak Allah ta'ala hindi nakgekam numba malingkan tuju iye. Dinakgekam mag-ibadat malingkan tuju iye. Dhalika dinul qayyim. Agama na iyan nehep agama mebentelin. Walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Sumagua keikahan amban manusia. Gayta alab-alab de iye ni agama inin. May umat Islam. Da'wah. Da'wah dialam kabusuhan. Gaalimpang Nabi Yusuf besa siya mapaatag si iyahin. Dehelu amban panambung ni iyan miyaan. Duangan meketaginep miyaan. Dinawahan dehelu wene pinaisi dialam agama Islam. Dinak inambanan iyan pegsyirikin. Dinak inambanan iyan miyaan pegsekutu. Iyan agama mangga mebennalin. So inin da'wah pen Allah Ta'alahin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tamanan hap ne bisara tu dia tak bulak dunya inin. Mimman da'a ila Allah. Bang niya ngabi-ngabi. Meeseb tenged agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amila salihan. Duk yene meghinanghap turulan ne rukinang mekesulut yene da'wane lay atawakan iyene bisarane pangabi-ngabi sa Allah Ta'ala lay. Wa qala innani minal muslimin. Duk pagbansag ni wa iye miyaan amban iyene bangsa muslim. Ban keniyaan nun antag. Bang lumugar kayo meesib. Bang lumugar kayo magda'wa. Bang niya ru ketawahan nun sitaman ketawahan nun. Sitenged iyene parkala kinetawahan nun si tenged agama inin. Meesib kayo atawakan magda'wa kayo. Nabi Yusuf ga makatanggalang iye. Kabusuhanin wa igay magda'wa li diyari. Nabi Yusuf ga makatanggalang iye. Iye na may problema mapatag si iyemyaan. Penuksa iyemyaan. Iye na miyaan pangabusu iyemyaan. Ketumadani amban metetto miyaan. Peminsan na me iye ni miyaan pong tinaine miyaan. Iyan si pagda'wa silan Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Meeseb kang pasalan agama kubisan kaniyaan ng daayat. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wa fi riwayatin khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Niya kehidayatan, niya megtawbat sa babaamban da'wanu, sa babaamban bisyaranu, sa babaamban live nu, sa babaamban post nu, sa babaamban iene, pemeseb nu si dembua pong tinainu. Mas labi pe hapnen amban keurungan ke unta tamanan halga ni si dembua riwayat. Mas labi pe hapnen amban dunya inin duk isi-isinin. Inin kahalgaan magdakwahin may pang tinai kalasahan. Inin kahalgaan may meeseb pasaran agamahin may pang tinai kalasahan. Hangkan ni bangke ni annen Nabi Yusuf ga makatanggalang iye pagdakwahin. Bisan ke ni annen dilem kabusuhan. Gay makatanggalang kitebi pagpeeseb tedbi pasaran agamahin. Bisan ke ni annen niya corona. Bisan ke ni annen niya COVID-19. Bisan kanian ng dialem aramala kitabi. Bang samantaraan nga to pero sinintak Facebookin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kitabi pan keurungan ikhlas si Allah, wa Allah ta'ala. Masi-masi iya pagpeseb tabi pasyaran agamahin. Izra' jamilan. Walau fi ghairi mawdi'ihi. Lan yadhi'al jamilu haythu ma zara'ah.
Nanim keu kahapan bisan antag-antag tampat. Amban dialem ICOM, amban dialem Facebook, amban dialem sulat, amban dialem baranno, amban dialem alatano, amban ine-ine nilabayan peme-eseb no manusia. Falan yadhi'a al-jamilu haythuma wudi'a, haythuma zuri'a. Pen kaulo syairin, gay lepas kahapanin antag-antag tatanim bang do kayo ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, dembu amban maibadat sa hadya-hadya ng si inin iyene pagdawa. So, hangkan niya iyan may ngusa-ngusa. Atawakan niya iyan may ngudji-ngudji. Yan siya may paglayib tabiinin upama. Way mapil may guru-guru pinain. Atawakan way ni magpemerehel buyo pero may ulama sinduehin gabi siyan mag-live. Atawakan way pinain paag iya dendangan. Atawakan may makanak bilayam ban may ngapat-ngapat ngadji mag-livein. Buek karwi sab sinduehin ga ko siyehin. Yan may mag-live inin. Da kamin kalamihim. Dahil nangon ina yan may bisaramyaan. Nisisitahin antara nundok Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, magperembus-bus. Misara may misarahin. Ga niya pakialam te. Nisisitahin may kipesab kita sin. Iyan ay agama inin. Banggay kita magpesab din ng Facebook sa inin upama. Ang banlebayan live sa inin upama. Duman manusia in dalam madrasa kemon. Piye manusia si me Europe. Tala ni siya amban madrasa agen ga niya guru lete kiswari. Piye manusia dalam Malaysia bang si paghinangan ni siya sa agen ga niya ustad dalai gene siya tanto may kikili pasalan agama. Piye manusia OFW tu dalam Saudi, dalam Middle East, dalam luma ni hajja. Gini siya sa makakali pasalan agama. Sumagawa alhamdulillah. Sababan, iyan live tabi inin. Sababan pangadji tabi dalam Facebook inin. Tahinang masih siya kaya umisipan. Tahinang masih siya kumali. Iyan pasalan pegtuhande. Pasalan iyan penumbade. Pasalan agama rin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, misara pa may misarahin. Bangway suway mag-live dalam Facebook sa ini. Atawakan bangway mag-ustad-ustad dalam Facebook sa ini. Nasina kabayaan tibay mag-live. May magpansak. May mangan-mangan atawakan ina-ina na bayan pag-live de. Ga niya te do tevisan bakas. Ga niya takalete pasalan aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Inin kabayaan tabi walti nondokan aahin. Inin kabayaan tabi walti kiti aahin. Magsyukur. Pemen subeb kita magsyukur. Bang niya iyan may pangadji sa inin. Dahil Facebook, duman kita penuhutan mga jingkihin. Duman kita penuhutan iyan miyaan mga lihit iyahin supaya aan iyan may pangadji sa inin. Bang kaniyaan ni Nabi Yusuf may pagtinai kalasahan. Tahinang wene pagdaawanin. Yene pagpasampay pa siya. Pamahaliaa. Amban kasirikan. Amban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingin isab kita bi, si jaman ko ituin inen. Gaya kita bi masampay butuya aru kita bi luhaya. Butuya aru kita bi miyaan tahan nintak Facebook sa inin. So hangkan inin tepenia live inin may pong tinai kalasahan. Hangkan dakam ulali bang wenia pangadji kami amban ngapat-ngapat ngadji. Yene kumetag na pe. Amban iyan miyaan ngapat-ngapat ngadji piyan tahon ne palaway. Yulubet tad kami me dalam YouTube iyan miyaan me bakas muhadara kamihin. Wallahi al-azim. Duman iyan tanda na nuwe kami tamanan matauhin. Kami tubang niya pengisaan aawam. Awam pe kami itu. Sumagawa evinisara kamihin. Tamanan tegeis kamihin. Sababan ke concern. Sababan lasa. Mula-mula sigin hawabaran. Mula
kemerwenen yene me kitebi OFW atau kan yene me kitebi nganag di alam kalahatan sindue ga niya tanto tekelete pasalan agama bangkay alam umban lebean live sa ini inin me pong tinay kalasahan sinabab amban me penyaan tebi iyan pakarajaan inin so alhamdulillah hangkan bang niya miyaan me bettad page de dilem Facebook me bidyore alhamdulillah iyan komedi ka tuan dok me iyo me makanak miyaan amban Sudan iyo me makanak amban Libya me makanak amban Jordan umpama inin me pong tinai kalasahan tanda yene kahalga sin agama Islam inin tanda dakwah si tenged iyan agama Islam inin me pong tinai kalasahan sa mula-mula subay pa hindi alam panghati faqidu syai ila yu'ti yene bang lepas amban ka upang hati hingga ka makega ismisara duman guni-guni atau akan duman inaruk ine pen Allah ta'alahin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah magda'wa kayo si Allah silan Allah subhanahu wa ta'ala maisab kayo silan Allah ta'ala bil hikmah yenaruk ilmu yenaruk hikmat may pong tinai kalasahan inin mula-mula kamerwenen tinagnaan yenewe Nabi Yusuf dakwanen pasalan syirik pasalan pegsekutu benal tagna iyan me dakwa sin kemon kanabihan kume amban jaman tagna li ko ne me tekissa tabi me pelebay miyan yulu delem tapik tabi kekissa-kissahan sin me kanabihan kekissa-kissahan sin me kanabihan yene miyaan delu dakware delem kaumande iyan pasalan syirik pinahali manusia in amban pegsekutu si Allah subhanahu wa ta'ala lemikian Nabi Yusuf sa ili isang panagnaan dakwan pasalan syirik may pong tinai kalasahan lemikian Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irbi tagna dakwan pangaan manusia amban pegsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala amban pegsyirik iyan tagna ayat di alam Quran tagna lingan di alam Quran di dalam suratul Baqarah yene pemihili manusia amban pegsyirik me pong tinai kalasahan naway kita bi nga mabang kita bi pinali amban syirik pinan gani niya megsyirik ko ito atau akan gani niya pinan me manusia megsekutu ko ito we basa pangannalanten bi me manusia maghabay me manusia megputikaan mangnumengan me manusia datag di tinoket diata ginahawaran ni supaya tumala amban kalaatan me manusia magpayam-payam me manusia megnujum-nujum we dumanian megsyirik ubos gi ko mabaya iyene pegbisaran syirik sa zaman ko ito inin rison nun we gani niya megsyirik sa zaman ko ito la may pong tinai kalasan duman sa ili. Piyayan makihanang na si jaman ko ito inin. Bang niya magbettad may putikaan, magbettad may indabayo, si may anune sa ili, magbettad may hampan-hampan, amban may pinutos, amban ina-inen. Sirik iyan may pong tinai kalasan. So, duman maananin we basaga niya ko ituge ni sinubahat pagsyirikin tuju Allah subhanahu wa ta'ala iyene may parkalain ina may iddia'u ilmul ghaib yene nga kuno kitawhan ni bang ina mapaatag si sinongin we sa inin samiyaan buga niya nga tawahan si sinong tainin malingkan Allah subhanahu wa ta'ala piyay naman may kahinang ni bang sa tabi iyakan yene me manusia upamanen miaan ngedua api para tak kubul may maku-maku bang pain pinalihala bang pain miaan pamakon o aulia o jailani petahalaun amban kami kubul miaan balainin patala pekoleun ku amban cakiku ininen maku maku makapakole amban kanser pen Islam baginda Syekh Islam baginda maku makapakole amban kanser buada pun pamakuhan na di alam kubulin mekemete iyahin saki
So bangga te kole uwe ne pinekole dinen. Jaman ne pe elrum. Sa ingin ne basa te pekole ne sa we nen oras le ne tolang sa dalam kubur. La ilaha illallah. Tumungan ne pikiran ten bime pong tinai kalasahan. Meke pekole ke ubang ke upain. Pinahal di amban me angakal kau, amban me animbak kau. Mian amban iye ne ame metein yan, pagpayam no ame metein, bang ina meke metein, matay kinakal, matay tinimbak. Gate pelihara ne dinen jaman ne elum, matay kinakal, do iye matay binoro, yos kau meke pelihara, kau amban iye, tolang ne lumud dem kubur, bang kau pain gay pinapatay, bang kau pan gay binono, bang kau pan gay kinakal, amban pelihara iye ne pamakuhan no mian. La ilaha illallah. Inin dakyo magpain we jaman kwe ito gini mian ano gipe palam maametein amban asaki tuan gipe palam maametein am akole asaki us amate asaki amate mas basag pe amban iya amasaki sa piu ko kyugan pa sa inge basag ibadat ni upama makatabang kyo si iya si parkala gite ge esne si parkala game yaan takayani. Geru ke te kole ne mian nabang. Geru ke te kole ne matala. Mingkinca te kole bang puas ne amban kemete ini. Inin may pong tinai kalasahan. Kailangan nin suwin explain ko. So, dawa na biyo supin may pong tinai. Puas dinaawahan we ne sa ili. Iyan ne mian miyaan, dinaawahan we ni duangan adialim kabu sumiyaan. Jakan bikite bang pie minute ne, ko kita lumawi amban me de oras. Tinaawilan ne we ni atawakan minaanahan we ni yene teginep duangan miyaan. So puas pe inte miyaan, dinaawahan we Nabi Yusuf, iene duangan menilew pasyalan teginep demiaan, lain eme pong tinai kalasahan, inakahan we Nabi Yusuf, bang ine maana teginep den, fa inne, ya sahibay sijni amma ahadukuma payasqi rabbahu khamra. O kampe inne sawe ku delem kabusuhan, bune pe inne dembua amban kaam, song pa inne balik duhap hinang nilay meggaan iyan miyaan. Boss nilay inuman atawakan meggaan boss nilay miyaan tuba medyaman masa halal pa iyan juice amban inab song tabalik duhap tarawahuni. Ipin ni maana megga iyan miyaan teginep nilay megga juice kiw. So, tabalik duha pinang ni masiru kaya gumawa amban kabusu inin. Mana teginep nun. Wa ammal akhar. Fayuslabu fatakulu tayru min ra'si. Bune penne bang dembuwa tu. Iene pe inne meke teginep we megbo hubus iye. Diata kokne. Ubus pineglegitan we manuk-manuk. Mananin yene meghinang-hinang kinakan sultan li jaman tagna. Na song pe inne binitay binetta diata krus pinapatay, puas ili matay, pinagtangaan we manuk-manukin koknin, sampay ubus yene kokne miyaan, tinanga we manuk-manuk, yene maglayangan, manuk-manuk, laatan, atawakan manuk-manuk yene mangan aa. So maana te ginep yene miyaan, anuhin, maana te ginep yene miyaan, memegga tubain, we tabalik hap bos ne meggaan bos nen pabalik pegge tanya nya iye isab ga iye metadlaksun iye ne mian si anu nere si inuman nere jaman tagna bune mi bang maana teginep dembuain pegge iye metadlaksun si kinakanin na songkyo pein ne binitay songkyo pein ne binetad diata krus pinedeppe sa ili ubos puas kyo matey pinagtangaan we manuk-manuk mangan aakok nun sampay ga ni atalab-alab. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan
puasili penne ketukulan ne atau akan kedesisyonan ne takaba ne takaral ne iene parkala bakas tinilaw bimiaan we kau oke dem buat tabalik keu hap bos nun megga-meggan iye jus bune bang kau iye takaral si keuhin ganta binitay puasili pinagkakanan we manuk-manuk iene mian kok nun sa ili nansi inin me pong tinaik kalasahan teginepin yene bang teginep miaan paatag si kau me sangim tasubahat tabi panagnaan si part 1 77 bi bayuin chin teginepin isanen ar-ru'ya salihah yene teginep hap war-ru'ya mian yene al-hulm ar-ru'ya sayyi'a yene teginep laat amban syaitan duk ketelunin iyan hadithun nafs iyan guni-guni no dahil amban petulino ubos tebo mian tuli sampai miketeginep keu iyan mian si tenged mian bang niya kambaya ang itawhan ne kome behu kelebi balikun bisi part 1 amban niya ne kisah Nabi Yusuf inen ilai bahagian teginepin inexplain no tebi me umat Islam sumagawa ala kulli hal yene teginep po manusia niya iyan maanani niya iyan ta'wil ni saduman manusia in kemon miaan tao magmamaana taginip kume ako kuwe tulay bang kume tilewbi naginip kutuan dibuhi miaan sa inin sa miaan inin teheti nilay tantunin di ko tao pagay inin ilhamian amban Allah subhanahu wa ta'ala nadimbuan ban may palaway tao magtatawil taginip tao magmaana taginip yene dembua salaf inalinan Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala naniyo kitab ni mansub siye yene tafsir al-ahlam kitab dembua subuk yu yene maana sin me teginip maana sin kemon yene teginip ine me keteginip keu kaba me keteginip keu miaan ila iyan tafsiran nen cuma gua pang petekka duman neto o iyan me delem ke kitab-kitaban ili mansub ni hadjas iye so man me tasubahat iyan me an delem kitab ili bakas takale mianwe kwamban me dembua guru Allah wa alam iyan si kasihanen dumain bangkew ne ginep lupu kemon impennun lupu kemon impennun pentawilan nen ko miaan niya musiba atawakan aramala paatag si ahli pamilyanun kaudendangan metelebihin. So amban iyan me magmaana sin meteginip suway tao metad iyan miaan bisarane miaan hangkan niya meketeginip we rupu kemon impennen miaan napisi dembua na penne maana taginep nulay penne matay kemon ahli pamilyanun kauru metelebihin dendangan namig kesusehan sa osa iyan mian amiaan puane balik puane nilaw Ibn Sirin iyan baktol magtatawil sin taginep dan buah alim ini penne me keteginep pulupu penne impen kun dibuhi kemon ine penne mananele penne abshir kegan keu penne khair ha penne insyaallah penne kautamanan dembuli mate amban iya ni ahli pamilyan yan so bang payaman no sali rumah ananele mate kemon ahli pamilyanun kau metelebihin dok yene bisyara suwi keukegan kautamanan dembuli mate amban kemon ahli pamilyan so penne si magtawil me teginep subay ruisa papantig atau akan pe anune sa ili miaan anunin yene me bisaranin so bang me laat upama takwilan nin ko Nabi Yusuf inen pegge ketawhan ne teginep dembuain laat maananin we binitay iya sarta pineg tangaan we manuk-manuk koknen
dinaawahan dawe na dehelu, binulansangan daw dehelu, inakahan daw dehelu iya na pasalan kahadyan Allah Ta'ala, pinaasik daw dalam agama Islam, bahu inakahan we ni bang ini maana iya ni tiginip dembuak miyaan. Namban iyan pagsakay sa ili, luka na iya ni pangatayan nila iya ni masin tiginip lay, nay masin maana nila bisan laat, so accept ni iya ni taawilan atawa kan maana sin tiginip miyaan may pong tinaikrasa. So, miyaan inin, yan may uslub bang petek ka, yan si pemote bisan duman tiginip, pemote magbisara ruk may pain niya bisara, ban pe bulawan pangurong no ahin, bang pamuntol no iye, gayan kasulutan. Gayan kasulutan. Ban pe bulawan, pangurong no ahin, bang penibag no iye, tantunin gayan kasulutan. So, subay songan no pahap-hap. Niya waktu ne bisan agen me duman may mahal ka. Basta hap pangurong no iyehin, luka pangatian aahin iya na miyaan. Naima iya na bisyarano miyaan. Amanin niya ko dambuwa miyaan magsambahayang ainin, mananin geng maso betis, geng maso tong. Pagpalabay niya dambuwa subul-subul, dinaawahan we ni iya na miyaan apahi magpanaik hulma miyaan. Ini bisyara subul-subul inin, pa ini apa, dua ini kepen ng bahayang luhul. Bangip kaya labo yan si miyaan, anuno yan, si pamanaikan no yan, gay ko makasambahayang luhul, automatic kan dalam narka, kaya behi no gay ko magsambahayang. Na magtuy perwa iabahiin, syarta asa magdaiday sa ili, bungurus piranin, ilupugan ko iyan miyan meme-7 iyan miyan. Makanak meme-7 iyan miyan. So, pag dumeluan wasa bukot-bukot taabot nin, na gata saot iyan anuhin, boy-boy, gata kilali. Pag saabot sa ili asarin, nalaipe abahiin sa ili, data hulma, nguntul-nguntul may hulma ni. Masip Pagpalabay balik boy-boyin, dembualel laro, painne, apa, bang makajari, dua ini kiyaw amban hulma no, nambahayang asar ni kite, niya rui sabihin ni hak no, bisan kiyaw miyaan meg, untul hulma no, hak no yan. Sumagua, pengurung te isab hak Allah Ta'ala hin, nambahayang kite. So, perwai agak-agak abahi miyaan, serta mag-ail, nuhut iya ni dembuwa, peinte, subul-subul miyaan ng bahayang ni, duman ni ko jaman waktu luhulin. So, painabahiin si iya ni miyaan, nakanak miyaan, natawakan mga dakwahan iya miyaan. Pain ni hapekao, pain ni buyong, hanunut, pain ni bisaranut. Sa niya, pain ni aangan dakwahan ako en sini, niya aamainan ako en sini. Bang bakas pain ni tabot ko, magkadlong tabula, bang may adbasa te si ko ito. Nganggasod pain ni jejene. Ini kayo siya yene ilupugan na ensini luhulin, ruili inistorihan ni pagsakay tekta ni asarin. So makuha, sinabab ang ban iyan ilinda hadja we miyaan dembuain. Iyan miyaan uslubnin. Pinahanunot, taawot si sambayang asarin, bahubaya iyan miyaan aamyaan. So sa inin. Sumagawa may pong tinaikarasahan, duman kahaba hanunot, chuwewis saranon. Niya may bisan pe ko lunok addun bisaranon, bisan pe akahante keu miyaan sa ingelunok bisarano, gay nga tama. Ataw akan gay kahagan. Ataw akan gay pakali. So hangkan bang petek ka miyaan suwero kita isab ng gason.
Hangkan bang petek ka subero kita isab kasla iya na si me bisyarate. Hangkan bang petek ka subero kita isab miyaan asal isab-isab miyaan nira iya na si me laku-lakure miyaan. So, may umat Islam yene inalenan hikmat atawakan paglabo bisyara. Iyenu pelunok no bisyaranon siganta magtalip bang pinalunukan bisyara dok pakasla no bisyaranon bang kanianen gay pakali bang dumansi bang dumain ang banleway kakaslaan bisyara. So inin hikmahin may pong tinaikalasahan. Hangkan na jaman tagna si waktu Abu Bakar mati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang si Umar binomig istori hadja iya na may murtaddinin, iya na may pegua amban Islam puas amban kemete Rasulullahin. Megdiskas, binohan hanunut. Sa gabaya Abu Bakar, iya na mayaan binohan hanunut, binomig diskas, iya na may aamiyaan may pong tinay kalasahan. Megtoy pineboohan no ene sundalo ga niya pag nanga yene penuhutan mo Musaylama ibn Kadzab peggai magtalip siyahin magtalip dok siyahin mengkin pakali. So pain bahasahin pain alino fi waqti shidda da'fun yene pagkahanunot si oras subay kay upakasla alamat kalamma alamat ganiya basag-basag no. Wasiddatu fi waqtil lini dhulmun. Duk yene isab pakasla ke ubusi aabaya du isab inurungan bisyara lamma. Yene bisyara hanunut dhulmun. Alamat yene taanyanya isab no aamian. Ketuas si oras sukat pegpelunukan. Anyaya kelunuk si oras pegpetuasan. Kalamma may pong tinaik ka na siya. So, ininted do temban, iyan hangkan Nabi Yusuf, dinaawahan daw ni binulansangan daw ni, behu pinetoket ni bang ini maana, iyan miyaan, teginip dembuwa miyaan, iyan benal makamatay iyan tawilan cin teginip miyaan may pong tinaik ka na siya. So, puasili, yene pakaradyan miyaan, gumuha ni dembuain, sampay tebitay ni dembuain. Too iye tawilan cinteginip demiyaan. Puas gumuha dembuain ang bankabusuhan, niya bisara pinebohan we ni Yusuf. Pain ni bangkew gumuha, samiyaan peinun iye ni si nekura dialim kaumantu. Nekura dialim kaumantu. Akahanun. We niya alay lella inalenan Yusuf dialim kabuso. So ini mapaatagin pegsakay sa ili masan Nabi Yusuf. Iye ni si ainin si nekura. Iye ni miyaan. Dialim misir miyaan. Pegko kanan sinkemon nekura miyaan. So insyaallah ta'ala. Payaman tebi ko bangsa ingge bentuk panambung pasan Nabi Yusuf pinwet na kuraiya na dilim misirmiyaan pesong-song insyaallah subhanahu wa ta'ala atawakan cumukohap si tambus iyene kisah tebin inin may pong tinaik kalasahan insyaallah bangko ituhin taman inin ni Raho salam doa si kaam kemon bang kita bipan isab dilim palihara Allah subhanahu wa ta'ala pakaniya-kaniya may pong tinaik kami dalam Jeddah. Yene may daurang anakan, maus bawaris, do kemon na iyakan loo. Salam doa asikam kemon. Bangkam panisang pinalihara wa Allah subhanahu wa ta'ala. May pong tinaik kami dalam Madinah, dalam Makkah, dalam Taif, dalam Dammam, dalam Al-Qatif, dalam Buraida, dalam Al-Qasim, dalam Unayza, Ad-Dwadimi, dalam Ar-Ar, dalam Syarqiyah, dalam kemon. Salam doa si kam kemon yun dalam Saudi itu duk dalam Riyadh. May pong tinay kami tu dalam Riyadh. Si may Hayu Shifa, si may Daruz Zikir. Antag-antag ni yene petuhan bi dalam Riyadh.
salam doa si kam kemon bang kita bipan isa pinalihara wa Allah Ta'ala amban ini me musibah mapatag ko ituin inen. Mapong tinay kami dem Kuwait, dem Bahrain, dem Qatar, dem Dubai, dem Jordan, dem Sudan, dem Syria, dem Oman, dem Kuwait, antag-antag nito dem Middle East. Salam doa si kaam kemon bang kamban ni isa pinalihara wa Allah Ta'ala amban inen mian. Me bala inen mula-mulanen nebaran. Demikian, me pong tinay kami si tindakan, si silangan, si me Malaysia, si me Indonesia, si me Brunei, Timor-Leste, Japan, Taiwan, China, North Korea, South Korea, Laos, Vietnam, Thailand, Cambodia, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan. Salam doa si kam kemon bang pan isab mian pinalihara kami Allah Ta'ala amban kemon kalatan. Pong tinay kami si Sedepan, may pong tinay kami akan dem UK, United Kingdom, dem Britain, dem iyan me kemon nilanlan malay dem Europe lay, Switzerland, Ireland, Iceland, England, Scotland, Basilan, mula-mula, yene me lan, mula inin tamanan importanti amban lan, sikite, yene Basilan. Salam doa si kaam kemon, si me Basilan, bang kampani sa pinalihara wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemon. Salam doa si kaam kemon, insyaallah Ta'ala magkaswa kita bi si muhadarat bi balik. Subhanallahi wa bihamdihi. La subhanallahil azim. لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.